stata in una presentazione toccante hierba di lama come parte di naturaleza da Papia, una maniera che Aruba Conservation Foundation da Purba trae más y más información de nuestra naturaleza para la comunidad en general. Ahorita la hierba di lama e importancia di hierba di lama, che tipo di hierba di lama nos tiene in Aruba, nos tiene 7 differenti tipi di hierba di lama in Aruba. Anto con importante nanta para nos tour, no solamente para e bestia nanco da biba eding, pero nos tour ta depende di hierba di lama, si ta pano oxígeno con nostra hala rosea, of para proteger nos costa para proteger e fondo di nos lama, para assim nos lama queda mais clear também e para sostener tu vida con nos también depende de como nos fuente de nutrición. Contanos cómo nos concientizamos gente para cuidarnos la más, para cuidarnos nos llevan. De diferente manera que nos como gente tajas daño, nanos hierba di lama, por ejemplo, dori trapanan, ancra denan, pasa cu boto ribanan, essa manera nan ku eigenlijk hopi facilmente nos stop di hasi daño aqui nanos hierba di lama, e si nos tur comienza cu esse aue, nos los captura hierba nan pa maya. Hopi viaja, denos lama, hopi gente ti fisdi e hierba nan ta sinti manera un miedo di trapa den e hierba. E eigenlijk in miedo é ta hopi bom patin, é ta mi hopa conservar e hierba pa no trapa den nan, ma nunca saki sorti bestia portin kubo po trapa, e si volaga e hierba nan tranquil, e su bestia nan kuto biba eding. Nan nos trobavo, avo nos trobanan, e assim nos pode ajudar a conservar nos lama sano, saudável e clear também, dor de presença de hierba nan enan. Hopi camina ronde Aruba e acaba nos quita hierba, haverá tempo para proteger lo que resta e portar hasta refortalecer hierba en diferentes áreas que no vai perder. Fuera de amenaza directa riba nos hierba de lama, tin hopi amenaza na manera poluição e o desarrollo de nos costa nan kutame tin impacto riba lama e nos tapiri tur gente para pira mais consciente e acto mais consciente de nos natureza para nos ayuda cuida nos natureza.